Ya Allah, kebanjirannya besar kali ya Allah. Ya Allah ya Rab. Cepat kau ambil kerbaunya itu. Hanya cepat. Cepat. Ya Allah, ini kerbaunya nanti cepat. Kalian ambil. Cepat. Cepat ambil kerbaunya. Ya Allah ya Rab. Cepat, 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 cepat. Itu gede kali itu. Airnya datang. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rab. Ya Allah, ya Rab. Kerbaunya kau pindah cepat. Itu airnya datang lagi. Ya, hati-hati kawan, hati-hati. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, banjirnya terus gede ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rab. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, bagaimana ini banjirnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami mau pulang ya Allah, tapi hujannya lebat, banjirnya gede banget ya Allah. Ya Allah, oh Tuhan, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ya Rabbi, ya Allah, kayunya hanyut. Besar sangat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Tolong kami, la ilaha illallah. Gede kali banjirnya ya Allah, ya Rabb. Kerbaunya kau bawa. Kau ambil kerbaunya, hanyut nanti. Kerbaunya cepat. Ya Allah ya Rab, ya Allah ya Rab. Ambil kerbaunya ya Allah, ambil kerbaunya cepat. Cepat. Janganlah kau lalai. Kerbaunya kau ambil kawal, cepat. Ya Allah ya Rab. Banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Air tinggi terus. Ya Rab. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rab. Banjirnya gede kali ya Allah. Ya Rab. Tolong kami ya Rab. Ya Allah. Ya Allah. Ya ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerbaunya kalian ambil, oi. Di bawah air nanti, oi. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rabb. Airnya naik terus meninggi ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Rabb, kebanjiran kita guys.